Yes, kanonye bifurize kuguma kuguganiza nshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani Kote guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana rero namakuru tugarutsemo arebana n'umutekano politike na diplomasi ni mu gihugu cy'u Burundi, ariko kuri muri studio hano ntago mba ninjye nyine mwari mumaze iminsi mutatubona. Bwana Kariba Aimable meze neza? Meze neza ndashima Imana Moses, kandi ndanasuza abakunzi ba hano kuri Duniani Kote TV. Namakuru tugarutsemo rero arebana n'umutekano politike na diplomasi, ngira ngo tujye kuba tubabwira uko situation ihagaze mu gihugu cy'u Burundi. Bamenye ko uwitwa General Munyoni nyamuneka uyu mugabo ibye bimurangiriyeho ngo rwose ngo yitabye Imana. Uyu mugabo rwose ngapfiriye hano muri gereza za Gitega nyuma yuko ngo uyu mugabo bari bamujyanye mu bitaro by'umwihariko bikuru hano mu gihugu cy'u Burundi. Byaje kurangira rero by'umwihariko iby'umugabo bitamugendekeye neza. Amakuru tuvugana rwose amakuru dukwakire mu kanya gato nuko uyu mugabo byamaze kumurangiraho, ndetse kandi ngo isaha ku isaha iyi nkuru nubwo tuyimenye mu bimbere bitaye byajya hanze iraza kuba itangira kugenda ibakimo mu Bwana Kariba Aimable. Ngira ngo tujye kuba tubyinjiramo tunababwira uko situation ihagaze mu bice by'igihugu cy'u Burundi, ariko diwamenye ko uwitwa General Neva ashobora kuzagunga igihugu ngo kubera ngo amafaranga yariye. Uyu mugabo yari amafaranga menshi yari yemerwa Hassan Dede FDD, ndetse ngo n'amabuye y'agaciro yaramaze iminsi ava ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ngo byinshi bijye bitandukanye ngo yashyiraga mu gifungo kugezaho ngo abarimo ba rebellion kuri yo, abarimo bajerevasi ndako buca bakunze gutazana kugarika, abarimo ba Agatoni Rwasa bimwe mu byo bari bumvikanye byishwe, noneho bagatangira kumuhigisha ubuhindu kugira ngo baze kumuhitana. Ariko mu by'ukuri ngo uyu mugabo ngo kurara iwe mu rugo bikugorana, ngo akavano akajya kwirarira mu gihugu cha Tanzania kwa Samia Suluhu Hassan. Bwana Kariba Aimable, ibyo ni bimwe mu byo tugiye kuba dukomoza tuva imuzi n'umuzingo. Ariko kandi uze kunyemera Bwana Kariba Aimable, tongere tuguhikaze kuri TV Duniani Kote. Turaza kwikoza mu misozi y'Urumonge, ubwo nihuse cyane. Turaza kwikoza mu misozi y'Urumonge tubabwire ikintu abaturage bari kuvuga nyuma yuko bakomeje gutabwa muri yombi. N'abaturage bakomeje kugenda bafatwa n'imbonera kure n'imodoka nyinshi cyane ziri kuza zibafata zibajyana mu magereza. Bikavugwa yuko abaturage benshi bari kujyanwa mu magereza, abenshi muri bo ari abashinzwe kuba bakomoka hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Moses, yego, ni mu gihe kandi n'abandi bari kugenda bafatwa ari abashinzwa gukorana n'icyitwa Red Tabara. Turaza kwikoza kandi imakamba naho situation yoroshye, abaturage baracyatatabaza ndetse kandi baracyarira. Ni mu gihe kandi abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi abenshi muri bo mu batuye muri korine zitandukanye, korine Munanira, korine Rushambiro ndetse n'ahandi hatandukanye, bari kuvuga yuko icyitwa ubushomeri mu gihugu cy'u Burundi biri kuvuza ubuha, ngo kandi nyamara leta y'igihugu cy'u Burundi yo ikikomeje kugenda irangariramo ari intambara bakomeje kugenda bahanganamo. Ngo n'icyama cy'intare zasaramwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi atari cyo kintu cyagakwiye kuba kirebwa cyane imbere y'ibindi byose. Ni mu gihe kandi biri kuvugwa ko Moses abasirikare ba FDNB nubwo bari mu bibazo bikomeye aka kanya bari kurwanira mu gihugu cy'abaturanyi, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ku mushahara wabo hari amafaranga bagiye gukaturwa, ngo aya mafaranga akazajya ashyirwa mu kigega gishinzwe gufasha abaturage b'abakene mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi iki gisirikare cya FDNB mu gihe ibi bintu byakozwe hatabanje guteguzwa bamwe mu basirikare harimo n'abakomeye, ngo bishobora kuzateza ikibazo gikomeye cyane, bishobora no guteza icyitwa kudeta ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi. Yes, birumvikana no gatanu kuri gatanu rero tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo. Amakuru menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi naho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubabwira yuko mu bice by'umujyi wa Uvira ibintu byongeye guhindura isura, tuwasongeye kuba atari, ndetse isaha ku isaha mu bice birimo rwose umujyi wa Uvira abarundi bashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane nyuma y'amagambo akomeye amaze gutangazwa na General Sultani Makenga Emmanuel. Bwana Kariba Aimable, nyemera dute twinjira muri ano makuru mu buryo navuga ko burambuye muri rusange. Yes, no kuvuga ngo duhere kuri no nkuru ya General Guillaume Bunyoni. Ni General Guillaume Bunyoni, ariko di hagati aho mbibutsa ariko mu kanya kari imbere turi bubashyiremo n'abamuvandimwe n'ubundi dusanzwe tubakiramo n'abakababwira byinshi bigiye bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akanagaruka nawe no ku makuru menshi cyane akomeje kugenda amugeraho. Urabizi ko General Guillaume Bunyoni yaramaze igihe atabarizwa n'abo bafunganye, bamubwira ko gereza bafungiyemo afunzwe nabi cyane, isaha ku isaha ashobora gupfa.
nyuma y'uko rero ibi bibaye agatakambarizwa, amakuru dufite nuko bahise bagira gute bamujyana mu bitaro bikuru biri hariya za Gitega, ngo bamaze kuba bamujyana mu bitaro bikuru byano za Bujumbura, ariko bamujyana mu bitaro bikuru biri hano za Gitega. Uyu mugabo rero ngo amaze kugera muri bitaro bikuru biri hano za Gitega ndetse binavurirwamo bamwe mu bayobozi bakomeye, ngo nta kindi kintu cyabayeho, ngo ahageze ameze nabi cyane, ngo batangira kumucomeka izitwa za bomboni. Ngo uyu mugabo batangiye kumucomeka izitwa za bomboni, ngo babona ngo biraza kugorana kugira ngo ikire, biba ngombwa yuko igihugu cy'u Burundi cyagomba ko kwitabaza umuganga wagombaga gutuka mu gihugu cy'u Bubiligi kugira ngo aze agira ate yite kuri uyu ngo ni General Guillaume Bunyoni. Uyu muganga rero ngo akihagera ngo yahageze ngo witwa Bunyoni ngo ameze nabi, kuko yahageze ku munsi w'ejo ngo ahagera uwitwa Bunyoni ameze nabi cyane, ndetse ngo uyu arimo ahumeka umwuka wa nyuma. Amakuru rero atugezeho mu kanya gato gashize anatumye duhita rwose tuza hano kugira ngo tuyababwira, nuko uwitwa Bunyoni rwose nyamuneka ibyo bibaye bibi cyane, kuko rwose ahise agira atya yitaba Imana, kuko amamaga ambwira yuko rwose ngo arimo asa nk'uhumeka kuka kanyuma, ngo rwose ngo ibintu bimeze nabi cyane. Birumvikana yuko rero uyu ngo ni General Guillaume Bunyoni nyamuneka mu gihe byaza kurangira neza 100% uwitwa General Neva ashobora kuza kugira gute kuba yabibazwa. Ni nacyo kintu cyamaze gutuma ubutuvugana arimo aragenda hunga y'ubu bagenda yigira mu bihugu nka Tanzania ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Bwana Karemba Aimable, tumaze iminsi twumva abarundi benshi barimo barahura n'akaga gakomeye bafungwa bazira ubusa, kugeza amagingo byo bihagaze bite? Ni igihugu cy'u Burundi, abaturage batuye mu misozi y'Irumonge, abaturage batuye hariya za Makamba, tumaze iminsi duhabwa ubutumwa, ndetse kandi abari muri groupe yacu turabana n'amavideo baze kureba. Yego cyane. Abaturage batuye rero za Rumonge hariya muri gereza nkuru ya Rumonge, rwose iriya ntara ikomeje kugaragaramo ibibazo byinshi, abaturage baho rwose bakomeje gutabwa muri yombi, abenshi muri bo bagatabwa muri yombi bazizwa yuko ngo bari gukorana bya hafi n'icyitwa Red Tabara, ndetse kandi n'icyama cy'Intare Sarambwe cya hariya ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ibi bikavugwa ndetse kandi byemezwa yuko abenshi muri bo bari gutabwa muri yombi ari abakomoka hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi y'Iminembwe, bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavuga yuko kandi mu gihe ibi bintu bya bikomeje kugenda bikorwa mu gihugu cy'u Burundi biri buze guteza ikibazo gikomeye, kuko nk'ubu ngubu biravugwa yuko uretse n'abo bantu n'abakorana nabo bya hafi nabo bari kugenda batabwa muri yombi, kandi ngo buri muntu wese uri gufungirwa muri gereza ya Rumonge arategeka kwigaburira ndetse kandi no kwimenya buri kintu nyenerwa cyo mu buzima busanzwe bwo muri gereza. Birumvikana yuko rero ibyo bintu biri buze kuba bibi cyane, kuko niba umuturage ufunguye muri gereza ya Rumonge ategekwa kwishakira buri kimwe cyose gishoboka, nta muntu wemerewe kukimuzanira, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko n'ubundi iri ngiri ari iyicarubozo. Yego. Bwana Karemba Aimable, birumvikana ko ibintu byamaze kuba bikomera kandi binakarata ku kibuga cy'indege cya Bujumbura rero cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Kugeza na n'ubu ibintu biracyakomeje kugorana, iki gihugu kirimo kirategura indege zishobora kuza kwerekeza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niyo makuru ndimo ndabona, ariko ku kindi nanone kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Karemba, kugeza amagingo hano igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo gifite ubwoba by'uko isaha ku isaha bamwe mu bayobozi bakomeye bashobora gutera kudeta abayobozi bagize bate bariho. Ibyo rero ugasanga biraza gutera ikibazo gikomeye cyane na depression. Uwitwa General Neva niho hahari turi bubone yicara ahungahunga agenda mu rwego kugira ngo arebe niba bishoboka kuba yaza kuba arusimbuka. Bwana Karemba Aimable, by'umwihariko reka nakire umuvandimwe iminota mike nawe ahite ayikoresha, noneho twebwe tuze kugaruka tugira dute adukomeza n'andi makuru. Icyo nagomba kuvuga ni uko Uburundi igihe biya bihugu bya SADC byikura mu ntambara bwagize ikosa rininiya kuguma bwihatira kuguma muri iyo ntambara muri Kongo. Novuga ko ari iryo kosa bakoze, ubundi byari kuba byiza kandi byari kugaragara neza Uburundi mu gihe bwari bwagiye mu nzira ya EAC, ndetse mbere igihe EAC yirukanwa itongewe igihe cyo kuguma muri Kongo, niyumvira ko ari cyo gihe Uburundi bwagomba gufata iya mbere nabwo bugakura ingabo zabo muri Kongo, muri East Congo. Ndetse n'igihe
ibihugu bya SADC nabyo nyene byari bivuye muri Kongo, yari inzira nziza Uburundi bwagomba gufata bwo kugira ngo bakure ingabo muri Kongo, kuko nk'uko nababwiye burya Uburundi bwa mbere ni igihugu gikenye, ica kabiri ingabo z'Uburundi zifite ibibazo byinshi, ibibazo bya logistique, ibibazo bijanye n'injyane z'amoko ziri mu gisirikare, kuko igisirikare cubatswe hadakurikije ubushobozi bw'abagwanyi canke ubunararibonye canke ubumenyi, ahubwo cubatswe hakurikijwe iby'amoko, ugaca usanga umuntu nubwo yoba adafite ubumenyi, yoba adafite ubutwari buhagije ku rugamba, ariko kubera kumbure ava muri ubwo bwoko bwemewe n'umugambi CNDD-FDD, uca usanga rero bashiramwo abakomanda, indongozi canke abamenyereza canke n'ikibazo conyene cyo kumva yuko wababo abasirikare burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi, kuko urabona nk'ibintu bijanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe, cyane cyane hari abo twakumva les extrémistes de Tubo, usanga bari mu moko yose, ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ivyo by'amoko, ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ivyo bintu mbere batavyumva, batanabibabaye no kubyumva, babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombiniziyo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda, kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa canke abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashikwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu, yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere, kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ivyo twabivuze kera. Rero Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda canke ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba, muri irya ntambara irimwo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi ico bukwiye gukora n'iki ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo, yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracegwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cotuma hari done bahindura ku bijanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Burande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique ica yo kuja gutera ingabo za AFC M23
bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu cy'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23. urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko nubwo batashoboye gutsinda urugamba, ariko ivyo bahombeje ku ruhande rwa AFC M23 urumva yuko burya erega iyo utsinzwe urugamba ingaruka nivyo nabwe ntiburya Burundi bugomba kwitega ingaruka zo gutsindwa intambara bisutsemo. Izo ngaruka rero nizo zishobora kuvamwo imigwi ishobora guhita ifatira, noneho ya migwi yifuza gutembagaza guverinoma CNDD-FDD nabo bose batanezerewe, bacinyijwe, bagiriwe nabi n'ubutegetsi bw'u Burundi bwa CNDD-FDD, bashobora kwiyegeranya noneho bakabonayo gutembagaza intwara CNDD-FDD, kuko intwara CNDD-FDD cyane cyane kajya kagwi gatoya k'abantu bakeyi bavuga ngo ni inararibonye, ibihangange, amazina atari make bashobora kwiyita, kagwi gatoya k'abahagarariye bari muri sekretariya mugambo CNDD-FDD, akagwi gatoya kari kumwe na president Ndayishimiye, abagenerali bake bari kumwe na Prime Niyongabo, nk'abantu ngira ngo badashika 20 bahari, bobo babona ko inyungu, ngira barabona inyungu byo kwisuka mu ntambara muri Kongo. Ariko turavye abasirikare bamaze kuhahonera, imbonera kure zimaze kuhahonera, imfuvyi, abapfakazi barira nta gihoza mu Burundi, niyumvira yuko uretse ako kagwe mbejeje kubabwira, ngira atabandi bobona inyungu ku bijanye n'intambara iri kwirabera muri Kongo. Rero ibyoshikira Burundi ni ingaruka mbi zijanye nuko batumvise akamo twagiye tubatera, impanuro twagiye tubahereza, tubatekerera, n'abandi benshi bagiye babatekerera impanuro. Niko imigani y'ikirundi ivuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero urumva ibyoshikira Burundi nyanka kubarirwa, ibwigwa nuko amaso atukuye. Kwihutira kwica abakebura guverinoma ya CNDD-FDD nimvira ko atari yo nyishu, ahubwo kubatega amatwi bakumviriza yuko hari impanuro babatekerera zoshobora kubagira ikimazi. Ariko kwiziba amatwi ukaguma ukora ibintu kandi ubona yuko ibyo bintu bizokuzanira ingaruka mbi, niyumvira ko ari cyo kintu kibi ca mbere gishobora kubaho mu buzima. Rero nkuko nabivuze, nshishikara ndabivuga, Burundi bwitege kwimbura aho bwarimye, ibyo bwarimye imyaka 20, bwitege ingaruka ijanye na politike z'ivyamoko, ijanye no kutababara abaturage, ahubwo bakababara ibyo kwisahurira, ibyo kwitungisha, ku buryo usanga igihugu cy'u Burundi baragihinduye itongo ryabo. Rero niyumvira yuko Burundi ni umurima rusangi w'abarundi bose. Rega CNDD-FDD wari wo mugambwe by'ukuri ufite ibikwiriye kugira ngo uzari impinduka cyane cyane kurandura ibi bintu by'amoko, ibintu bya Hutu, Tutsi, Twa, ibyo n'amajambo akwiye kuba deleted not only mu matexte, mu mabwirizwa shingiro cyangwa ayandi mabwiriza yose ari mu mategeko agenga igihugu cy'u Burundi, bijyanye mu by'amakotasiyo, by'amoko, by'ibiki. CNDD-FDD n'ubu nibo bafite majorité parlementaire, bashobora gutora itegeko rivuga riti umurundi n'umurundi, nta bwoko buhari. Noneho ibyo bintu bita ngo Hutu, Tutsi, Twa bikaba deleted,
ni ukuvuga ngo bigafutwa no seulement mu mategeko ahubwo no mu mitwe y'abarundi bose. Ibyo bintu rero CNDD-FDD yari gushobora kubikora kuko ifite majorité parlementaire kandi ifite n'abantu benshi boshobora gukwiza iyo nyigisho, iyo ideology y'ukwemeza